ایرو از جوار بحثا پروژه عرب کرنا روج آوای کردستان بکم هریما جزیره پارێزگا حەسەکێ هاتە عەرەبکردن دزانن لێ نکاری بوون پرۆژەیە عەرەبکردنê li Kobanê cî bi cî bikin. Çima kê rê neda ku ew projeya عەرەبkirinê zinara Erebî Elhîzam li Erebî derbasî Kobanê bibe. Bi rastî serpêhatiyeke gelekî girîng e. Kê rê neda temaşevanên hêja. Cumûyê Elhemek. Camêrekî ji Kobanê bû. Cumû û gundiyan zarokên xwe hev girtin, gotin ew ê canê xwe bidin و او رê nadin ku Ereb derbasî nava gund û zeviyên wan bibin. Cumû û zarokên xwe daketin nava zeviyên xwe kîjan Ereba derbasî nava erdê wî biba bi sîlahê lê didan. Hinek caran seg berdidane wan Erebên hawîr de. Hinek caran jî binêrin çi dibû derbasî aliyê din yê xetê dibû yani derbasî alî Bakurê Kurdistanê dibû xwe li wê derê دخسته كمينه يعني كمين وددا كيجان عربا شبشت حدود يعني شبشت سينوري باكوري كورساني جرو او سينور بون زانن يعني جروج اوا درباسي الي دندبو خوفد شرط كيجان عربا درباسي نوفا زافين ويببا بسلاح ليدا هناك جارانجي جمو تشدكر زافين خو ماين دكرن كيجان عرب درباسي نوفا زافين ويببا او ماين بيدا دتقيا بهتري 10 سالان جمو و زاروکن خو لدجی وان عربان شر کرن ری ندان که زنار عربی جور درباسی کوبانی و عفرینی ببه یعنی لکوبانی زنار عربی شکست جبر بیا که زنار عربی تنیل هریما جزیره چی بو تنیل پارێزگاها حەسەکێ بتایبەتی هەرێما جزیره عرب کرنا دەڤەرێن ڕۆژ ئاوای کوردستانê di du qonağan ra derbas bûye yani du qonağên sereke ez ê ji were behsa wan qonağan bikim qonağa yekem د سالên navbera 1959 û 1960 de hate cîbicî kirin. Di wê qonağê de Ereb li heft gundan li navçeya Xabûr yani di navbera Tiltemir û Serêkanê de du gundan li navçeya Dêrikê û gundekî li Dirbêsiyê Ereb li wan deveran hatine bicî kirin û li ser nexşeyê jî dibînin. Hevkarê min Hesên Emer ev vîdeol amade kiriye. Detayên gelekî baş di wê vîdeolê de hene. Qonağa duyem قوناغا زنارة عربية زنارة عربية بالدريجية دسدو حفتي و 5 كيلومتران وبكراهية نابرة ده حتى 15 كيلومتران دابو و بريارة بجي كرنجي كان جيبو 24 مها ششان حزارو ناسدو حفتي و چاران بو زنارة عربية هجي الحزام العربي بايزا حزارو ناسدو حفتي و چاران عرب به لبالافخانه قامش لو هاتنه کوم کرن و د بهار 1975 دجی بجی کرنا عربان بداویات بنیرن 4000 مالبات عرب هاتنه بجی کرن 3 میلیون دونم زوی عرد ج کردان هاتنه استاندن و 39 گنجی جبو عربان هاتنه آوا کرن 335 گندین کرد جوه پروژه ضررمند بون و 150,000 جوتکارین کرد ادی زوی جوان هاتن ستاندن جبو عربان هاتن تسلیم کرن و کردن و دوریجی به زوی من 150,000 جوتکارین کرد لهری ما دیریک هم کو 12 گند هاتن آوا کرن جبو عربان هاتن آوا کرن 189,445 دونم زوی لسر وان هاتنه دابش کرن لسر عربان هاتنه پارو کرن و 1535 مالبات عرب لوان جهان هاتنه بجی کرن لهری ما قامش لو 12 گند هاتنه آوا کرن جبو عربان د 164,900 دونم زوی دونم عرد لسر وان عربان هاتنه دابش کرن و 1266 مالبات عرب لوان دران هاتنه بجی کرن لهریما سریکانی 15 گند هاتنه آوا کرن د 146,686 دونم زوی لسروان عربان هاتنه بلاف کرن و 1127 مالبات عرب لوان جهان هاتنه بجی کرن بنیرن بده هزاران کوچبر ج چند سالان و لروج آوای کردستان بجی بونه و کنمونه لگوری آماره که سال 2013 هاتبو بلگه کرن
12,000 مالباتên کوچبر li her du bajarên Hesekê û li Qamişloyên Rojavayê Kurdistanê hatine bicîkirin. Li gorî amareke desteya bilindiya Kurd jî ku di heman salê de hatibû belavkirin, tenê li bajarê Qamişlo di navbera 115 heta 130 hezar koçberên Ereb hene. Eger vê ji we re bêjim hilbijartin çê bibin, na rêveberiya Xweser dixwaze di vê mehêda dawiya vê mehêda hilbijartinên şaredariyan çê bike. Mafê van Erebên hawîrde jî ku ne cihê wan e li cihên Kurdan hatine bicîkirin, mafê wan jî heye ku hem xwe bikin kandîd, hem deng bidin, hem bêne hilbijartin, hem hilbijêrin. Ev jî bêguman xetereke mezin, metirsiyeke mezin li ser demografî û encama wan hilbijartinan çê dike.